Kawasudani tokum manichune kami mar nyamburko mar Forward Travelers e boma ma Nairobi weg nyamburko go koro seyo piny owacho kod duol ma ochung' ne rito ngima e apeyni ma pacho ka NTSA kuom chiwo chik mar chungo tich kata chungo gie tich bang' masira mar apaya ma itudo kod achiel kuom nyamburko go. Koloso e gwenge ma Kayole, jakom mar riwruok weg nyamburko mag Forward Travelers owacho ni barua mane giyudo kowuok kuom duol mar NTSA ne wacho ni nyamburko go ne onge kod lesen makare, gino manomiyo ochung' gie tich kata obedo ni ne gichiwo gigo manyiso ni nyamburko go ni yo makare. Gidwaro mondo duol mar NTSA otime chiegni kod riwruoge mag weg nyamburko e yo makare ma oketo kum ma ok otim nonro malong'o. We are not one of the main SACCO in Kenya. We believe that we comply to almost 100%. And tunasema ya kwamba tunaweza comply hata 100% kama ndo tunaweza pewa support mzuri na NTSA kwa system zao. Ile kitu ili happen, tulitumiwa barua kutoka Director General ambayo alikuwa anasema gari zetu hazicomply, na tukaweza kurudisha ile barua kumwambia gari zetu zina comply, lakini alikuwa anaangazia zile accidents zime happen 3, na sisi tuliweza kuwaelezea vizuri ya kwamba zile gari ambazo zilianguka zilikuwa na barua sahihi na zilifuata ile sheria inafaa after the accident. Hatukuweza kupata majibu wakati tulitumia DG barua ya kuresport, na mpaka sasa siku ya Monday ndio tulipatana na askari wakisema wanataka kushika magari zetu, na akaweza kushika magari kama 50, lakini zile zingine kama 500 tulirudisha parking. Kushika SACCO kama hii kuisimamisha bure kuleta hasara Nairobi mzima kwa sababu ya kitu kidogo ama kitu kama hiyo ya uongo sio vizuri. Magari zetu kama vile tumeambiwa chairman, tunajua zote kama 90% ziko sawa. 90% ama 95% ziko sawa. Wanakuambia gari fulani haina data, unaenda unaweka. Kwa nini wanasimamisha magari zetu? Tunaomba tafadhali waache hii maneno.